Konstor je osnovan 2004. godine. Od tada pa do sad izgradili smo preko 250 objekata različite namene i preko 1.000.000 kvadrata, što industrijskih kompleksa, što logističkih centara, tržnih centara, pa do objekata tehnički veoma složeni kao što su mostovi i industrijski objekti teške industrije. U svom timu imamo preko 160 inženjera i operativnih radnika, tako da smo spremni sa njihovim iskustvom i znanjem da odgovorimo na najzahtevnije izazove koji dolaze ispred nas od strane naših investitora. Ono što doprinosi našem uspehu i po čemu smo prepoznatljivi na tržištu jeste koncept projektovanja i izgradnje ključ u ruke i design and builda koji smo implementirali u naše poslovanje, tako da investitore vodimo kroz ceo proces bukvalno od ideje do same realizacije projekta, što daje s druge strane investitoru komfort da u bavljanju biznisa svog primarnog ima jednog lice sa kojim komunicira na realizaciji svog projekta. Razumevanje za građevinsku industriju i potrebe same grane, kao i za razumevanje za naše zahteve i brz odgovor i efikasan odgovor na sve naše zahteve je glavna odlika saradnje Konstruktor grupe sa NLB Komercijalnom bankom. NLB Komercijalna banka je naš dugogodišnji partner u svim našim uspesima, podvizima i ozbiljno računamo na nju. Praktično sinonim za saradnju sa NLB bankom jesu brzina, efikasnost i pouzdanost.